Barack Hussein Obama ageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Jomo Kenyatta muri Kenya, igihugu cy'inkomoko kuri se umubyara. Mu mutekano ukomeye yaje muri Kenya kuyobora inama mpuzamahanga ku kwihangira imirimo, ariko nanone ibitangazamakuru mpuzamahanga bivuga ko yaje gusura igihugu cy'abakurambere mbere y'uko arangiza igihe cye cyo gutura muri White House. Kuva mu kwezi kwa gatatu mu 2015 ubwo hatangazwaga uru rugendo rwatangiye gutegurwa mbere y'amezi 4 ngo rubeho. Byose bigakorwa kugira ngo umutegetsi ukomeye kurusha abandi mu isi hatazagira ikimukoraho igihe azaba ari ku mugabane w'abirabura. Icyumweru kimwe mbere y'uko umunsi w'uruzinduko ugera, indege z'intambara zari zatangiye kugera Nairobi. Abasore b'ibigango bambaye amadarubindi yirabura n'utuntu bumviramo ku matwi nabo bari benshi mu murwa mukuru Nairobi. Aba baje kurinda umutekano w'umutegetsi wa Amerika, nyamara Kenya nayo isanzwe ifite abashinzwe umutekano. Kurinda umutekano ku rwego rukomeye gutya birumvikana cyane, kuko kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabaho abaperezida bazo 4 bamaze kwicwa. Ni ukuvuga ko 9% by'abaperezida bategetse Amerika bishwe bakiri ku butegetsi. Abraham Lincoln mu 1865 yishwe n'umuhezanguni wo mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwaga John Wilkes Booth utarashimishwaga n'ibitekerezo na politike bye. Abraham Lincoln, perezida wa 16 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku itariki ya 14 z'ukwa kane mu 1865 ubwo yari yagiye kureba ikinamico ya Tom Tyler muri Theater Road, yarashwe isasu mu gatuza arapfa. James Abraham Garfield mu 1881 nyuma gato yo gutorerwa kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yarashwe na Charles J. Guito, umunyamategeko wari warimwe akazi ku butegetsi bwe. Hari ku itariki ya 2 z'ukwa karindwi saa 3:30 za mu gitondo i Washington DC. William McKinley nawe yarashwe mu 1901. John Fitzgerald Kennedy mu 1963 kuwa gatanu ku itariki ya 22 z'ukwa 11 saa 6:30 z'amanywa i Dallas muri Texas, yarashwe na Lee Harvey Oswald. Aba bose ni urugero rwiza rugomba gutuma perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika acungirwa umutekano bikomeye. Nyuma y'imyaka 50 perezida John Fitzgerald Kennedy arashwe, urubuga rwa internet rwitwa Vocative rwabajije Dan Emmett, the mob mu nzego z'ibanga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika wakoze akazi ko kurinda George Bush na Bill Clinton, niba muri iyi myaka bishoboka ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakongera kwicwa. Dan Emmett yavuze ko ibyago byo kwicwa kuri perezida n'abazamusimbura uyu munsi ari bombe yonyine ishobora gukora ibi. Kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatera Iraq na Afghanistan, iki gihugu cy'igihangange kiremeye abanzi benshi, kandi ababanzi bacyo ubu babaye abaremyi b'ibibunda n'ibiturika bya karahabutaka, ku buryo mu gucunga umutekano wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagomba kwitegwa ibitero by'ibisasu biremereye. Nubwo bakoresha imbwa zinukiriza ibisasu, bagakoresha amagana y'abatasi n'amatsinda menshi y'intiti z'abasirikare zigenzura intwaro za rutura n'intwaro z'ubumara, hakaba abasirikare bagenzura amazina n'ibindi ku muntu uri buhure na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu ntabwo bari mu bwihisho no mu mutekano usesuye 100% mu ngendo akora. Buri mu perezida wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye agira abamugera amajanja mu ngendo zo gusura ibihugu ndetse n'imbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bahaye ikaze, nitwa Ismael Mwanafunzi. Kuva perezida John Fitzgerald Kennedy yakwicirwa Dallas mu 1963, hashyizwe imbaraga nyinshi mu gucunga umutekano wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ari hose. Kongere ya Amerika yahise ishyiraho itsinda ryiswe PPD, Presidential Protective Division, barinda perezida n'umuryango we. Igitero cyaguyemo Kennedy uyu munsi gisa n'ikitapfa gushoboka, kuko kuva iki gihe bongereye umubare w'abagize inzego z'ibanga zicunga umutekano wa perezida wa Amerika. I Dallas igihe Kennedy yishwaga, hari abagize inzego z'ibanga 28 bonyine, mu gihe ku munsi wo kurahira kwa perezida Barack Obama hari abapolisi 8,000, hari abasirikare 11,500. Nibo bantu benshi bacungiye umutekano umuntu umwe kuva isi yakwitwa isi. Ingendo zose zari zahagaritswe muri centre ya Washington kuva ku mugoroba ubanziriza umunsi Barack yarahiriyeho. Muri Washington nta n'umuntu wari wemerewe gusunika agapusete cyangwa se twatugare basunikamo abana, n'umutaka nta wari wemerewe kuwitwaza ku munsi w'irahira rya perezida wa mbere w'umwirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Raporo ya Departement y'umutekano yaje kubonwa na Wall Street Journal ivuga ko perezida Barack Obama ariwe mu perezida wa Amerika wasimbutse impfu nyinshi. Niyo mpamvu perezida wa Amerika yahagurutse agiye
haba hari abantu biteguye gupfa bakiza amagara ye. I'd rather be dead than labeled a coward. Perezida wa Amerika nawe ahagiye hose umwenda bafitiye igihugu cye ni ukubaho, kwirinda gupfa. Kuwa gatanu ku itariki ya 25 z'ukwa karindwi mu 1999, umunsi usanzwe uriho izuba ryinshi. Gusa uyu munsi aho wari utandukaniye n'indi nuko umwami wa Maroc Hassan wa kabiri yari yapfuye, kandi Perezida Bill Clinton yagombaga kwitabira umuhango wo kumushyingura i Rabat ku murwa mukuru. Agent spécial Robert Rodriguez wari ukuriye itsinda ry'abarinda Bill Clinton yagombaga kwitegura kunyura mu bihe bikomeye kurusha ibindi byose yanyuzemo mu mwuga we mu myaka 22 yari awumazemo, kuko uruzinduko rwari rwariteguwe. Uyu ntabwo wari umuhango wo gushyingura dusanzwe tubona. Ntabwo ari Perezida Bill Clinton wenyine wari uhari, ahubwo hari uwo yasimbuye George Bush Senior, Yasser Arafat wa Palestine, Jacques Chirac w'Ubufaransa, Kofi Annan wa Loni. Hari abamikazi, abaperezida, abaministre, abambasaderi, hari n'ibihumbi by'abaturage. Abategetsi b'isi babarirwa muri mirongo bagombaga gukora urugendo rw'amaguru rw'ibirometero 3.2 mu kivunge cy'ibihumbi by'abaturage barira, bahekenya amenyo, baherekeje umurambo w'umwami Hassan wa kabiri uvanwa ku ngoro ye ujyanwa aho agombaga gushyingurwa. Ibihumbi by'abaturage, umwe muri bo yashoboye agent spécial Richard Staropoli, ariko hakaba n'abandi basore baba mu itsinda ryitwa Counter Assault Team. Counter Assault Team ni itsinda ry'abasirikare barimo bamudahusha ariko batagaragara kuko nta muntu n'umwe ubamenya. Aba baba bari hejuru y'ibisenge by'amazu yegereyeho perezida ari cyangwa ahandi hafi aho, batagaragara, biteguye gutanga ubufasha mu gihe cy'amage. Nabo babarizwa muri PPD, Presidential Protective Division. Aba akandi kazi kabo ni ugutahura no kuburizamo icyago cyose mu gace Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arimo. Kuri uyu munsi ibyago byarahariho hose ushobora gukandagira, kuko abategeka isi bari hagati mu kivunge cy'abaturage, abeza n'ababi, abanzi n'abakunzi ndetse n'abaterabwoba. Agent spécial Rodriguez n'abasore bari bafatanije akazi basabye Perezida Bill Clinton kutaguma muri uwo muhango wo gushyingura, ariko arabahakanira kuko yashakaga kwerekana icyubahiro yari afitiye umwami Hassan wa kabiri wa Maroc. Usibye ko nawe ubwe yivugira ko akunda kuba hamwe n'abantu benshi kandi b'abaturage, abamurinda nabo ibi bakabimwemerera. Bari abantu bazi kwiyoroshya, kuko bari bazi ko nkunda kuba hamwe n'abantu. Bari bazi ko nakundaga guhagarika imodoka mu gihugu cy'amahanga icyo ari cyo cyose, nkagenda n'amaguru mu muhanda. Abantu babarirwa muri miliyoni babyigana barimo abategeka isi. Buri buryo bwose bw'igitero hano bwarashobokaga. Umuntu umwe wenyine yashoboraga guteza kandi isi yose izahora yibuka. Bagendaga mu muhanda ukikijwe n'amagorofa afite amadirishya areba mu muhanda. Mudahusha umwe yashoboraga gukora akazi ke neza akica umwe mu bategetsi b'isi. Abo mu nzego z'ibanga barindaga Bill Clinton iki gihe bari bafite akazi ko kugenda babara amadirishya yose ari ku nzu banyuraga imbere, bakareba yareba kuri Perezida Bill Clinton, bakareba amadirishya yose akinguye, bakareba niba nta mututu w'imbunda ureba mu muhanda. Ibi nabyo Bill Clinton yarabibashimiye cyane. Naje kugenda buhoro buhoro mpagacira ibyo bankoreraga. Ibyago byose bishyiragamo iyo batahaba byari kunkomerera cyane gukora akazi. Iki gihe agent spécial Robert Rodriguez yajyaga impande zose z'ikivunge, aho areba neza ku maso ya benshi kandi akanareba Perezida Bill Clinton n'uwahoze ari Perezida George Bush. Mu kanya kamwe najyaga imbere kugira ngo ndebe mu maso y'abantu benshi. Uko abantu babyiganaga ari benshi barira bavuza induru, niko barushagaho gusunika begera imodoka yari itwaye isanduku bose bashaka kuyikoraho. Abashinzwe umutekano bari bategetswe gutekereza cyane kuri buri muntu wegereye Perezida Clinton, yaba afite umugambi mubi cyangwa atawufite. Bisaba ingufu n'ubwenge bihagije kurinda umuntu uri hagati y'abantu miliyoni 2 nta n'umwe wasatswe, aho bari naho hatateguwe. Gusa ku bacunga umutekano w'umukuru w'igihugu igitekerezo kimwe kibabamo. Ikintu kimwe kuri aka kazi nuko ntarabona umuntu wo mu rwego rw'ibanga n'umwe utekereza kabiri mbere yo kwitambika isasu ryari rigiye gufata Perezida. Nahitamo gupfa aho kwitwa ikigwari. Ni agent spécial Robert Rodriguez
Ibi nibyo byari byitezwe iraba muri Maroc mu 1999. Kubw'amahirwe ntibyabaye. Kuri bamwe mu bagize inzego z'ibanga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iyi ni imwe muri misiyo zikomeye bahuye nazo mu kazi kabo kose. Ku itariki ya 12 z'ukwa gatandatu mu 1992, Perezida George Bush mukuru yakandagije ibirenge byo ku butaka budatekanye muri Amerika y'Amajyepfo, mu gihugu kigabanya Amerika yo hagati na Amerika y'Amajyepfo, Panama, mu murwa mukuru Panama City. Hari haherutse kuba imyivumbagatanyo inyeshyamba zihirika ku butegetsi General Manuel Antonio Moreno Noriega. Igihugu kimaze gutuza, Perezida Bush yafashe icyemezo cyo kumanuka ngo ajye guhura na perezida mushya wa Panama. Agent Special Joseph Funk yari muri Panama mu itsinda rya Counter Assault Team, bafite ibikoresho by'urugamba, imbunda z'ama M16 nyinshi cyane. Abatasi bacu bari bamaze iminsi baduha raporo z'uko Panama kari agace karimo ibibazo by'umutekano, cyane cyane muri Panama City, kandi hari hakiri urwango rwinshi ku banyamerika, aho gusakira ku basirikare hari henshi mu mujyi. Abantu 15,000 bari muri Panama City, bose baje kureba Perezida Bush. Hari huzuye abana n'abagore bambaye imyambaro yera baririmba, bigaragara ko bishimye. Uvuye aho abantu bari bateraniye nko muri metero 100, itsinda ry'abantu babarirwa muri 30 batangiye kuvuza induru, batwika ibendera rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mihanda ikikije aho hatangiye guturuka andi matsinda y'abanzi ba Amerika, batangira guterana amabuye n'abapolisi ba Panama, ndetse hatangira guterwa ibyuka biryana mu maso. George Bush aho yari yicaranye na Perezida Guillermo Endara wa Panama, hahise hazengurukwa n'abasore bo mu nzego z'ibanga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amatsinda y'abigaragambya yakomeje gusatira hari hicaye abategetsi, ndetse bacagagura imigozi yari yashyizweho na polisi yo muri Panama yo gukingira abaturage ngo bategera hicaye ba perezida. Abigaragambya bambaye za bandana nk'iz'aba cowboys b'abanyamerika bakomeje gusatira kandi bafite umujinya mwinshi. Agent Special Robert Rodriguez niwe yari icyo gihe, ariko yari yicaye mu modoka yari kure y'aho ibyo byaberaga, kuko yari muri Counter Assault Team. Ibi byose we na bagenzi be babyumvaga kuri radiyo z'abasirikare. Mu mwanya muto bumvise amasasu yari arashwe n'abapolisi mu kirere, bahita bafata icyemezo. Hari abantu barashwe. Ibi byari ibihe bikomeye, kandi twebwe nk'urwego rw'ibanga twagombaga kugira icyo dukora. Twahise twohereza abasirikare baza aho umuhango waberaga, ibintu bitarakomera. Bwari ubwa mbere biba ngombwa ko Counter Assault Team yinjira mu gikorwa mu buryo bw'urugamba, kuko ubusanzwe baba bihishe. Perezida Bush aho yari yicaye yatangiye kugerwaho n'ibyuka biryana mu maso. Ibi byatangiye aribwo yari agiye kuvuga ijambo, ariko inzego z'ibanga zari zifite undi mugambi, umugambi bita Cover and Evacuate. Cover and Evacuate, kurinda no guhungisha abanyacyubahiro. Aba basore barebaga mu byerekezo byose uturutse aho Perezida Bush yari yicaye, hepfo, haruguru, hirya no hino. Bambaye maske zihisha amasura zirinda ibyuka biryana mu maso, bakuye Perezida Bush aho hantu ajyanwa mu modoka Limo 1. Iyi yayinjiyemo igenda igoswe n'abasirikare b'abanyamerika. Perezida Bush yavuye aha ntacyo abaye. Ku itariki ya 25 z'ukwa gatatu mu 2000, Perezida Bill Clinton yuriye indege yerekeza muri zone y'intambara ikomeye. Mission kwari kujya kubwira abategetsi ba Pakistan kwimakaza demokrasi, ndetse no kubibutsa ko habaho uburenganzira bwa muntu kandi bukenewe mu gihugu cyabo. Muri iki gihugu hari haherutse kudeta y'igisirikare. Bill Clinton nawe yagiye yabizi neza ko ahantu agiye atari heza na gato. Tukimara gufata icyemezo cyo guhiga Ben Laden, Al-Qaeda n'abandi, kuva igihe nakoreye ibyo, nari nzi ko igihe cyose naba ndi mu gihugu cy'abandi aho abaterabwoba bibera, nari ndi mu byago bikomeye. Ntabwo abeshya, kuko yari yishyize mu byago bikomeye byo kwinjira mu gihugu gihoramo ibiturika, aho abantu biteguye kumanika abandi kuko badasengera hamwe, aho ubutwari bubarirwa ku mubare w'abatemera kimwe nawe wishe, aho banga abanyamerika urwango rukomeye, aho Bill Clinton ubwe yari umwanzi nimero ya mbere. Pakistan kari akarima ka Al-Qaeda, kandi Clinton niwe wari umuntu mbere wahigwaga muri iki gihugu. Aha
cyari nk'ikizamini ku nzego z'ibanga n'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Osama bin Laden yahoraga ku mateleviziyo intero n'inyikirizo ari urupfu kuri Amerika n'abayituye, Imana ishobora byose ibaho umuriro utazima n'ababakomokaho. Bill Clinton we yari mu kirere yerekeza Islamabad mu gihe inkuru mbi yatahaga kuri CIA, Central Intelligence Agency. Murabibuka bashinzwe ubutasi bwo hanze ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu ni Joseph Funk nawe yari kuri iyo misiyo. CIA yahise ibona amakuru arebana n'imigambi ya Ben Laden yo gutegura umugambi wo kwica Bill Clinton. Ntabwo byari ibihe byiza na gato. Icyari mu bitekerezo by'abarinda Clinton bwari uburyo Al-Qaeda, abatalibani n'indi mitwe biteguye guhanura Air Force One. Gusa mbere yo guhaguruka bari bapakiye nk'abagiye kurwana intambara y'isi. Uko bagendaga begera Pakistan ko babonaga amakuru mashya aturutse muri CIA. Bababwiraga ko hafi y'ikibuga cy'indege havumbuwe inzu yuzuye intwaro, ko bafasha bitwaje intwaro hafi aho n'ibindi. Ibintu byagendaga bireka kuba bibi ahubwo bikaba bibi cyane. Mu kirere Air Force One, ku butaka Al-Qaeda n'abatalibani bafite ibibunda biremereye bireba mu kirere. Automatic weapons za AK-47 ziboneka ku bwinshi muri kariya gace, n'izindi nk'ama FN Mag byorohera umuntu wese kubona muri Pakistan. Ibikoresho byari ku butaka mu gihe Bill Clinton yari mu kirere. Iraswa rye ryarashobokaga cyane. Umusore umwe ufite misile ku bitugu yashoboraga kumanura Air Force One akayishyira ku butaka. Gusa aba-agents spéciaux ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bamaze iminsi muri Pakistan, bari baramaze kumenya uduce tubi cyane indege ishobora kurasirwamo. Air Force One yageze hafi y'ikibuga abantu bayireba. Mu mitwe ya benshi harimo ko isegonda iryo ari ryo ryose icyago cyayibasira, inkuru mbi gataye Washington District of Columbia. Yamanutse buhoro buhoro nk'uko n'izindi Boeing 747 zose zibigenza, ikora ku butaka ku kibuga cy'indege Islamabad. Irakata, iraparika, urugi rurakinguka, bashyiraho urwego, bategereza ko Perezida Bill Clinton asohoka. Baramubura, ahubwo hisohokeye umwe mu bakora mu biro by'ubutasi. Mu gihe batangaraga, mu kindi cyerekezo haturutse indi Air Force One isa neza n'iyamaze kugwa ku buryo utabitanduka. Ikimara gukora ku butaka, haje limuzini ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika iparika hagati y'indege zombi. Ntiwashoboraga kumenya niba Bill Clinton ari mu ndege ya mbere, iya kabiri, cyangwa niba ari mu modoka. Perezida Clinton yamanutse mu ndege ya kabiri agendesha amaguru yemye ku kibuga cy'indege, apepera abantu, yinjira mu modoka aragenda. Aha na bamwe mu bashinzwe umutekano we byarabatunguye. Gusa hano hari hakiri ikibazo kuko CIA yari ifite amakuru y'uko igipolisi cya Pakistan gishobora kuba cyarimo abarwanyi ba Al-Qaeda bakinjiyemo. Kubera iyi mpamvu bari bazanye limuzine 6 zose zisa. Clinton yinjiye muri imwe, ubundi zihaguruka zinyuranyuranamo. Richard Staropoli wari mu bashinzwe umutekano avuga ko iyi ari tekinike nziza cyane y'umutekano. Amabwiriza twari twahawe yavugaga ko igipolisi cy'ibanga cya Pakistan cyaba gikorana bya hafi n'abambari ba Al-Qaeda. Urumva icyo gihe twagendaga mu muhanda unyura hagati y'ibirindiro by'imitwe y'iterabwoba kandi unaherekejwe n'inshuti za Al-Qaeda. Uko ibintu byari bimeze byashoboraga korohereza ikintu kibi kubaho. Twahise dutangira ibisa n'umukino. Imodoka zari harimo 6 zine Perezida. Tukiva ku kibuga cy'indege twatangiye kunyuranyuranamo ngo duhishe imodoka ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tugasiga zimwe inyuma tukongera kugenda buhoro. Imodoka zose zari ziri mabendera kandi zose zari zifite ibimenyetso ko zitwaye Perezida. Aha byashoboraga kugora uwo ari we wese kumenya imodoka yari arimo. Zari imodoka 6 zisa, bivuze ko washoboraga kuba ufite amahirwe ya 1 kuri 6 kugira ngo urase imodoka ya Perezida. That previous democratic governments in Pakistan Woni Bill Clinton avuga ijambo rye ry'iminota 15 abwira abategetsi ba Pakistan ko demokrasi yabo igerwa ku mashyi. Ubutumwa bwari bwamuzanye, ubutumwa burimo amagambo yarakaza, yari amagambo yo kunegura igihugu cy'abandi yaje gusura. Byashoboraga gukurura ibyago. Gusa we yavuze ko yari yizeye inzego z'ibanga ze. Nari nzi neza ko inzego z'ibanga zari zihari, kandi nari nzi ko biteguye gukora ibikomeye byose bashoboye. Yarangije ubutumwa bwe arataha muri Amerika nta kimukozeho.
ku ya 10 z'ukwa gatanu mu 2005 Perezida George Walker Bush yari mu ndege yerekeza muri imwe muri leta zahoze zigize leta zunze ubumwe z'Abasoviyete. Georgia yagombaga kugeza ijambo abantu 1000 mu gahise urubuga rw'Ige Freedom Square ni mugwa mu Tbilisi. Abatu ba Georgia ndaga leta zunze ubumwe cyane ko zagize urusenyuka rya leta zunze ubumwe z'Abasoviyete maze babona ubwigenge. Bashakaga kwereka ibyishimo Perezida George Walker Bush. Agent spécial Tom Fuentes yakoreraga FBI Federal Bureau of Investigation ku rwego mpuzamahanga. Uyu icyo yari ashinzwe ni ugukora iperereza igihe perezida agiriye ikibazo hanze y'igihugu. Ku itariki ya 10 z'ukwa gatanu mu 2005 ku murwa mukuru Tbilisi, George Bush yagombaga kuvugira ijambo muri Freedom Square. Saa moya za mu gitondo abanya-Georgia benshi bari batangiye kuhagera. Iki gihe abashinzwe umutekano we nabo bari bamaze gushinga ibyuma bipima ibyuma, metal detectors cyangwa se magnetometers. Inzego z'ibanga zikora ibaho perezida agiye hose. Umubare w'abitabiriye wakomezaga kwiyongera buri munota kuko saa 4 za mu gitondo umubare w'abari aho wari wamaze kurenga wari utegerejwe. Kuva ku kibuga cy'indege kugera kuri Freedom Square hari amanitse ibyapa biriho amafoto ya George Bush. Umubare w'abitabiriye warazamukaga ku buryo hari hategerejwe abantu 10,000 birangira babaye 1000 hagati ya 20 na 25. Ibyuma bisaka byari byashinzwe ntacyo byari bikimaze kuko barabisimbukaga akabirenga. Perezida Bush yagombaga kuvuga ijambo saa 7:30 z'amanywa. Abashinzwe umutekano we bari bafite ikigeragezo cy'uburyo agiye kuvugira imbere y'abantu 100,000 mu gihugu cy'amahanga imbere y'abantu batasatswe. Agent spécial Robert Rodriguez nawe yari muri Georgia. hari abantu benshi batasatswe. Icyashobokaga gukorwa ni ukurwana no kwigiza abantu inyuma kugira ngo ubone umwanya uhagije imbere y'aho abategetsi bicaye, ubundi tukanashyira bulletproof glass imbere ya podium. Bulletproof glass, ikirahuri kitamenwa n'amasasu bajya bashyira hagati y'abategetsi n'abaturage igihe umutekano utizewe. Ibi koko nibyo byakozwe, kandi koko muri urwo ruhumbirajana rw'abantu harimo umuntu ufite umugambi utari mwiza mu mutwe. Vladimir Aratyunian, umunya-Georgia ufite inkomoko muri Armenia. Nambaye nk'uko nari nsanzwe nambara, nerekeza kuri Freedom Square. Nari mfite ibibazo mu mutwe, nari mfite umujinya mwinshi wo kubona George Bush aza abantu benshi bakamukomera amashyi. Uyu yazanye grenade mu gatambaro gatukura. Grenade yo mu bwoko bwa RGD-5 yakozwe n'Abarusiya. Ubwo Perezida George Bush yaratangiye kuvuga ijambo, Vladimir yafunguye ya grenade imbere y'aho Bush yari ari na Perezida Mikhail Saakashvili wa Georgia muri metero 18. Ubwo uyu nyagagadi yayiranye n'ambaro yari izingazingiyemo ari nako kabangamiye akagozi ka grenade ntiyahita iturika. Umwe mu bapolisi ba Georgia yabonye ikijugunywe ahimbe, aza yiruka aterura iyo grenade yafubye ayishyira mu ikoti rye, arayirukankana asohokaho ayijyana hanze y'aho hantu ayijugunya ku nzu yari ihari. Haba Perezida George Bush, haba Perezida Mikhail Saakashvili cyangwa Laura Bush umugore wa Bush, nta n'umwe wamenye ko iyo grenade yatewe. Vladimir Aratyunian wateye iyi grenade yahise yiruka burirwa irengero, maze agent spécial Tom Fuentes wakoreraga FBI icyo gihe avuga ko byanze bikunze uwo muntu agomba kuboneka. Nagiye kureba abagenzi banjye bo mu nzego z'ibanga ndetse na bagenzi banjye bo muri ambasade, duhita tumenya icyo twagombaga gukora. Kwari uguhiga umuntu, twagombaga gukemura iki cyaha, twagombaga guhiga uwo mwicanyi, tukereka isi ko nta cyaha na kimwe kijya kigenda kidakozweho iperereza cyangwa kidahanwe. Cyari cyo kintu cy'ibanze cyo gukora, kugerageza guhitana ubuzima bwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. FBI yagombaga kugaragaza uwo muntu igakemura iby'icyo kibazo. Ntabwo yashoboraga kujyana icyo cyaha gutyo gusa. Uwo ari we wese turaguhiga kugeza tugufashe, ubutabera bugakorwa. Ibyo nibyo dukora kugira ngo tubeho. Abyumvise neza, nibyo bakora kugira ngo babeho. Ku cyicaro gikuru cya FBI Washington DC naho nta wari ukiryama. Umuntu yari yagerageje kwica Perezida Bush, uwagerageje gukora ibi ntibari bamufite. Ikibazo gikomeye, ntibari bazi niba ari Al-Qaeda cyangwa abandi bantu, ntibari bazi niba uwo muntu adafite abambari muri Amerika.
icyo bari bafite cyonyine cyari grenade yapfubye n'agatambaro yari izingazingiyemo. Basabye abaturage gutanga ubufasha, maze umugore umwe avuga ko ku munsi Perezida Bush yaziyeho yabonye umuntu wambaye ikoti ry'umukara ku izuba ryinshi kandi ikoti risa n'iriremereye. Ntabwo byumvikanaga ukuntu umuntu yakwambara ikoti ry'umukara kuri degree Celsius 90 zari Tbilisi icyo gihe. Uwo mugore yavuze ko uwo muntu yabiraga icyuya, bigaragara ko abangamiwe ariko adashaka gukuramo ikoti. Hari hashize amezi 2 bibaye. Basubiye mu mafoto yafashwe icyo gihe, bayahuza n'amavideo, barapima babona isura y'uwo muntu. Amafoto ye yamanitswe igihugu cyose. Ibihumbi 100 by'amadolari bitegerwa uzavuga ko azi uwo muntu. Umuturanyi we yarahamagaye avuga ko izina ry'uwo muntu ari Vladimir Aretunian. Polisi ya Georgia yagiye kumufata aho yari atuye, basanga afite AK-47. Arasa umupolisi umwe aramwica. Ku bufasha bwa FBI baramufashe yemera icyaha. Ubu ari mu gifungo cya burundu yakatiwe. Impamvu yabikoze ngo si urwango rwihariye afitiye abanyamerika, ahubwo ngo ni ikibazo cyo mu mutwe yifitiye. Kuri we ngo gufungwa burundu byari mu bizamubaho uko byagenda kose. Reka mbabwire ikindi kintu kimwe, niyo Bush ataza hano n'ubundi nari kuzakora ikindi kintu kinjyana muri gereza. Ibi byose bigaragaza uburyo akazi ko kurinda Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika gateza ibibazo bikomeye buri mwaka. Uyu munsi inzego zishinzwe umutekano wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoresha aba agents spéciaux 3200, bakagira abatekinisiye b'abahanga cyane mu ikoranabuhanga 2000, bagakoresha ingengo y'imari ya miliyari na miliyoni 600 z'amadolari ku mwaka. Kuva John Fitzgerald Kennedy yakwicwa, buri mu perezida ugiyeho arusimbuka inshuro nyinshi. New York Times na Wall Street Journal bivuga ko Barack Hussein Obama ari we wasimbutse impfu nyinshi. Nitwa Ismael Mwanafunzi, nkundi yo mu nyumva.